Te mentah apa kerek ke silong artis pan pemi ya kawai ka music video ka iba kerteng try. Kerteng kede perlok wa shisha trai. Dan dem kum taruh kede kum no. Siparlok. Siparlok. Jadi jurai la produce dah ka. Siparlok silong artis. Produce dah ka GMK production teng ya sementara kum ki silong artis. Hani bon ba ki aktor ba sementara hani kumju na ka team to silong artis kumju idan i Arman di share ka ibi penaban ong halol ini pai ba. Kepat pai ba dot ni ini jurai. Ni skema pensi chat lang kum chat mangi ka singi ba mata. Kam tam ngi dan ru ki ba laya ak haki film kum jong meda jong urmi desi leibon hi aktor leidan nang sai Michael Rudan nompat kamera te ikane ga jirai ngim pat ai kerteng la trai tang ba long ngin impat air ka kerteng nrai long sa simpat ba kandai bet ka siparlok silong artis katai ki cimot jong te mentah kita so kan bai ba klik ka video tu ba shwaban mi ikane ka music video mentah. Ulang kapan kong sikit pat wiki pen ba isa ben ya ai lang ke kersian itu Takkan turun den. lon hat banonton na telpa jeti pai ba batin ya ai ta tentelsian ta pula na bentaton yi ta tim ton ti salon artis halentat bata tim te mo tim te GMK tapi sepelaj ya tanai ta music video Hata channel bala ai TMT Production. Te hane ke don bon ba ki aktor kumju ali sibin iwat hane te ulung ladap last time mentah te if de ban halol ke kene music video ban pengkai kene music video keluar di pai ba. Lah kadang cakap te naruh part pai ba hai ya like back, subscribe back. Ini di first video cakap GMK Production. Ai ke jing Krishan bapra subscribe GMK Production. Ya more ki update, more video. Ya kan dengan music video ngin supply pa ba ko bang ong haka channel ka bala agiteng GMK Production. Ya kan music video la sebentar ba pun ba ong kumno ngam bla suban jaga teng kum Frankie Tongni Michael Pongrup memang Arman Disiar nanta klik sikat ban me bante teng sisa de me bante Pongrup nanta pensingan nanta bat bado ka yang so pendeng Rangken Sai nanta John Rani Presiden atlet atlet kumki actress meda ibu nama saya main Dabianki Pinolian Urmila nata Ival nata BK bukan beraklet so era beraklet bagi bagun ba ya aku beli ru bisa baru kali ini di jingstang jongka tim jongka JMK Production bakal stang temai ru kaciner tegala karpa kalian joi baru silong artis si apin nyarap dan subscribe dan share lagi video untuk kami kubesibur kubesiajar Tema tahu ni don ba i actor Frankie take video man ong halor jeng pai ba short ni ya ni ka music video. Abangan ong skin tin pai ba ta ke kersani ya paniki amdan ei kata tangkata hidos. Baksa tam tadi mangan. Tikini sagi bon ba ni ki dang makeup artist sang ni ki dang ya makeup Shino i Daisy. Cuma dia kita pengkrea dang bayar. Hei. Kayit unda. Sini, pas sini. Kayat pendek kali oh. Dia yang pastonya. Ni atas Pinolian. Kita pengkrea Urmila. Jor. Inong Rai, jong jing Rai ni jurai tu. Ni kai perwai kan ke jurai mah. Ni. Yes. Masih ni kelihat hai. Jadi tadi yang wilas mesti balik tiap kami tiap masuk bajing ami mana. Tiap evident man halor sapi kene jurai ban sami. Don mere benong sama laki kali pa. Laki kali pelat. Sini kombi. Bangan. Kombi. Masih ni. Hai. Makeup. Di BK. Masih ni BK. Kakak kapan streamnya tak hai. Kapan ada makeup? Kiba lagi bayang kali. Ha? Ni bayang kali pelat. Dah. Spray. Dah pirang. Biang. Ha? Biasa. TikTok. TikTok. Dah. All the best ma. Thank you. Begini argut kita yang pentak keliang-keliang iwe. Lek bahama ya Frankie. Desi. Balai sampai apa? Ban iskun kan? Ha? Ben. Yarap man keliang kini kan bang. Suai pernok tu mah. Suai pernok ni harap man keliang. Bikala dem nem.
dekat ada benar. Jangan pergi saya kalau location kemudian ke location gede hang ni. Kene deka. Kayak gini keteng. Mau sentelang. Nongwar dai. Mau sentelang. Mau setelang nongwar kene sekan. Kene Singapura hang ni. Ya kan ke jingurwa yang cikin tip ipi saya sing yang supply pai ba ka chana ba ka tang GMK production yang maga dei GMK dei try dei GMK production tang supply pai ba kan ni ke juba yang dei jurwa sim mental ba pun ba di Shillong artis hang ni ke dan hang dei ke dei pun kre mat ke jaka yang sim ke location ke dei sang ni kan ni ba ngam tip sila sila to ba yang ke jurwa la shoot ru dai TV karat pat la produce da ka GMK production hang ni pasai igon ni sa ba ida ko sim je kai ba dan kam pai balik hasun pi hai lagi thap neng ba pun rong pi kne pi pen pao ya la ka ching smell ching e chong pi bum la ban theu pi ya le ban pet cha cha pi up ching e ya pi ngat kum singi bundang ka jingkut ngan yeng hang ta ban a jing syai tung klik tiang ni mentagi dan buat kini gi banyak ya ke Bos Smith ang ni Bos Smith Bos Smith buat kini saya ngiwan ke Bos Zuki buat ya kan ke Bos rong laring video ban pemilang te ke jing kerpat tapi nak kalian nupi banyak Bos kamtam endal ami kini video te kerpat kumno ta Delong. Tanggun ke Bos ini. Ha? Share like subscribe. Share like subscribe. Harga channel Jongka, wait tu. Oi. Itu Bos lagi, right? Oi. Acim. GMK production begini sang scam kibat kata apa pikiran bai bona bai tu ini berasa selat nongkram tekin sa dilawan menjoin now ni Smith. Kembali bara ngina ke Shillong artis bar confession indan lang ne shoot ikoi ke music video ka ba nyimpat ai kerteng ang balong kecing mo jungi ngin ai be superlock Shillong artis tekan ke music video ka bangi da ya syong berkhat lang kumne shikroi bar confession rang bangin kum koi kalong kecing ya snok tilang jungi kumno ban kemtiu nak kapor ya ka Shillong artis te nak liang jungi ni kerpat ibi dalami ke music video Guys, kami bisa share lang, bisa sim lang, bisa share, like, subscribe, nomor beli ke channel temai yang supply hapo ke channel GMK Production. Mantap ni asngus nih, Michael. Kita nak kalian juga
Nagkapat bisa baru kipai pai subha pit aji kersalam kamtam gani gani kasi maningkong mangin like pai ba haka china ke ba kiteng GMK production ke badai du kasi ke maningkong saya scam ba leba kaji kersan jopi next scam pesa i pas tak wi pakai video haka china ke ba kiteng GMK production kumban ban biang sa sekuntin ba kani music video ngimtip lanong ngin tang ba target jungi kede shua kan nuya te ngatrai pisa bani kersan ini kumbal kersan man kapor te ngedon no ni mentah te kabashoot ya kani ka video ru isu de mama Munang mat kiki. Tak lakan mak. Lakan dah. Te ba shoot kani ka music GMK production mah langsung ki buat produce. Ta ya kani ka music video adalah produce dari GMK production. Te ya kani ka video la shoot dari Kiki Garat. Te ngasmoga ba sa sistem mana kalian jungi bekini kerjaan du bakut te kubisip. Stasiun 4 nakarpat EP baru kipan ba pinai la kajing support nam ta kajongi nadu pino nang ta Valerin Beka Kiki Urmi Daisy Meda Ilari Basu nongrai jong nega Jirai nang ta Michael pensingan ulung sekhodi nang ta Frankie sekhodi tuna film Frankie nang ta uyong nang makateng pensingan bat kansai klik nges kem na kaliang jong baro pin sa ailang kating ketika man ketika yang na mata kan music video ya katarik in sa pentep kumbang ya shot manging nges kem hero insyaallah boom